Kani gadega pati CCTV. Kom sibenta banyalam. Halor ke Jingsniew bar ke Jingta jong drog sepat ke Jingkeu hak ba penkam yau new jingdi penpuad ke Samla. Keseng Samla maulai nong preng. Ne ke sengi ke arp khandai trek uluber. Ringkat ke Jingtelang bar ke NSS unit sengkasi. Kala pelongi ke jelang ha Indo Stadium maulai nong preng. Jingpynshai Halor kini kapang. Hakani ke sengi ke belawan simenta shikani ke jelang ki kentop. Ya ki khot ke seng Samla ki Khynnah skol jong ki skol baper na kani ka than ki nong snong jong snong maulai nong preng pat kiwi Nalor ki hilam snong na ki bor sarkar ki balai dan lang hakani ke sengi ki kentop yo deputy commissioner ka East Castles district uba Peter S Dhar USP ka East Castles district u Davis and Armarang u officer in charge ka maulai police station bat kiwi de. One problem that we usually face in our society is, as parents, we find it difficult to accept that our son or daughters are into drug use. We go into denial mode. We say that, no, my son, my daughter cannot be into drugs. He is such a good person, etc., etc. We are not ready to accept. So it is our request to the parents that please don't be like that. And don't run away from the truth before it is too late. Jadi janji mo, mana ini kampan dia dengan bidro. Bila betul sekali, polis headquarter, USP, Rusi, mana ini jumpa ke semua ini Jingsniew tambah lama dan mereka akan berkorban. Dari semua itu sahaja. Maksudnya bahawa ada kamu kemana ini terhilang apa? Kawin kau kalau menyium, tadi bensim dengan lekor. Maksudnya menterau. Ang pergi lagi ikut. Jangan dikep di bawah ini, di bawah Indo mikmat juga. Orang bagi mas neng siapa di ikut. Kalau orang kita, brain atau bajian kita, kabur bagi kita. Kesnong kita, berdorbar senong, sama. Lesson ini lah banyak ketulang, banyak kepam, banyak film yang kita tahu. Malu kemana malah nak boleh, nak senong buat hal. Bangga apun kini Jingsniew. Kajang burung dia kesat, kesat tahu. Kani gadega pati CCTV.